हाय सांग मैंने केमती अछ झाकास तो मुझे झाकास अच्छी मुझे चंदू आपण मान स्वागत कर मो नुआ वीडियो को आमर नईकूलिया रोमांस प्रेमिक मोबाइल चैनल लगी बाबूर आम स्टाइल मार्च दुख सुख हवा आते मजा नवा मोर तो प्रांक कर मन आ नुआ वीडियो भाई भी नहीं आई जबरदस्त खांटी ओडिया टोका भाई टे लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे भाई टे आगू जा चाहूँगी आपण मैंने हेल्प कले भाई टे आगू जीव जय जगन्नाथ ओडिया टोका घाटी वीडियो देख विश्वास कलनि मुझे जाइली तुम गोटे मत हईराण कर भाविल कौन गोटे भाविलनि माने कौन से बेकार कथा मत कहना हाँ खाली से बेकार कथा कौच मत मत सब पसंद तुम सब बेकार कथा बंद कर है हाँ जाओ तुम कौन कर मुझे रखुच है हाँ भाई टोकी पकी गपुच ना कौन अरे भाई तुम कि कहते मुझे देखिली तो तुम सब बस नई कूल टोकी गपुच नंबर दो ना गपिया तुमको कहीं नंबर देवी नंबरटा दियो अरे भाई तुमको कहीं नंबर अरे भाई गोटे नंबर देले कौन तुम असुविधा तुमको कहीं मु नंबर देवी नंबर गपिया तुम गपुचे आम गपिले कौन खराब अरे भाई मो मो मोबाइल गपुची मो मांडू सहित गपुची मो कहया कथा तुमको कहीं नंबर देवी नंबरटा मत दो मुडे कथा अरे तुम किए तुम चिन्ह नहीं चिन्नी आटे कौन भाई सांग माने ए तो हमर समान ना हम ए समान नहीं समान तुम चिन्ह नहीं तुम कहीं नंबर देवी तुम किए मुझे तुम चिन्ह नंबरटा देले गपी भाई मो मुंड खराब अछि तो मुंड खराब कर मो कहया कथा डी भाई मुंड टेंशन अछि भाई मो कहया कथा सुनो तमे तमदी ना गपुज तमे गपुज ना नहीं काहे गपुथला मु जा सर गप तमर के बुझियार अछि कि मोर बुझियार अछि काहे सर गपुथला मु तमको तमे नई कुलर काहे बसिबी गपिबो एठी अरे नई कुल मु बसिल तमर माने बाटर लोक पक जाउछन सब कोन भाबुछन अरे भाई तमे के से लोक देखु तमे के कहबा मोर कहया को अछि काना मु संभाली बानी टोटल तमे बस कर तुम पळाओ तमे के बता तमे जे नंबरटा दियो मु गप ना तमो काई नंबर देमी कि मु पागल कथा त करछु मो सहित नंबरटा देले कोन तमर असुविधा तमे के आ गुडे नंबर दियो भाई मुंड खराब करले म मुंड खराब अछि हला तमे नंबरटा दियो मु भाई मुंड खराब करनी तमे मते नंबरटा देले असुविधा तमर कोन अछि देखो भाई मो तमे आ गुडे नंबर दो ना से नंबर न दो ना आ गुडे नंबर दियो म मुंड खराब करनी भाई देखो मो मुंड खराब करनी तमे तो जाओ भाई मुंड खराब करिया कथा किछि नै मो कहया कथा तमे गपुज झियो पिला संगे ना का संगे कथा होतलो मु जा सर कथा झियो पिला संगे कथा होतलो मु झियो सर कथा तम मैडम सहित हां मो मैडम हां मो मैडम मैरिज करियो मु मैरिज कर अरे तुम भाई मो मुंड खराब कर माने एडी कोन तू पिटी पाड दे मो कहया कथा अरे भाई तुम किए मुडे तुम चिन्नी संग मोर बाळा संग मोर सेमित के बाळा संग ना आदि गोटे सांग हिसाब रे ना ना अरे तुम किए ना बाज्य कथा तो करना मु मुंड खराब देखो गोटे मो कथा सुनो गोटे भाई देखो मो कथा तमे सुनु ना मो मुंड खराब मो से तो रंगबाज देखे कथा नै गोटे मिनिट मो कथा आगे गले मुंड कोन ना कर मो कथा गोटे मिनिट सुनो अरे भाई मोर गोटे झिबला नंबर भाई मु के भाई चिन्नी नै भाई जा मोर चिन्नी बाटे कोन अछि कोला कोन चिन्नी बाटे कोन मो कहया कथा तमे गोटे नंबर देले कोन तम सरी जाउ तमे पुळा नंबर रखि तो मजा लागु तम स्टाइल फेलु लागु गोटे नंबर देले कोन तम हजार नंबर था मु तो भाई चिन्नी नै तू भाई जा मो मुंड करे माने मु उठेम पिटी में गोटे नंबर दे पळे गोटे नंबर टाइम पास पई गोटे माने मांडू नंबर दरकार गलु मु चिन्नी गोटे टाइम पास पई भाई गोटे मांडू नंबर भाई मुंड खराब हेले पिटी भाई मु कथा होची मते डिस्टर्ब कर मोर एक तो मुंड गरम अछि तमे का सर कथा मु जा सर कथा का सर कथा होची कोना मुंड खराब करनी मु पिटी का सर कथा होची बाळो ना बाळो 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 ए सही बाळ कथा खाली गोटे तमे का सर कथा हो जको तमे ताको बा बगी मु बा हुए जा करे बा हबन त से नंबर नल दउना कपिया भाई बेकार कथा भाई कोना तुम के मते चिन्नी नै एटी जीवन मु अरे चिन्नी बाटे कथा नंबर खराब मानि बेगे तमे तमे गोटे नंबर नउ ना मोर भलरे को तो मानिबे मु पुणी पिटी में साइड साइड नहीं नहीं मो कहया तमे गोटे नंबर दउ तमे नउ ना ना मोर दरकार नै ना तमे गोटे दियो मोर दरकार नै मु तमे गया नु कोन तमे बोले ना ना अरे भाई मते जा भाई मोर मो पा कोन पे मते डिस्टर्ब कर मुंड खराब करन तमे से नंबर पिटी भाई जानि जो तमे से नंबर दियो मते तमे पिटी भी तमको तमे से नंबर देले कोन मु तम मुडे कथा तमे तो कथा सत्य को भाई पिटी में मुंड खराब करन तुम के भाई तमे से जो झियो सार कथा होतला गोटे मिनिट कथा सुनो तमे जो झियो सार कथा होतला तमे तो केते वर्ष ला भल पाइला मु ताको 5 वर्ष ला मु ता भल पाए तार मोर 5 वर्ष ला भल पाइला 5 वर्ष ला भल पाए माने 5 वर्ष की कनेक्शन भी अछि के हमर कनेक्शन अछि 5 वर्ष ला ऑलरेडी कनेक्शन थिबो मो कहया था तमे कोन रंग बा हबो हां मु बा हबो सत्य फाइनल मु बा हुए कि जा करे तमर किछ बुझिबार नै मो कहया था जे तमे बा न होई था तो ना हमें देख हम मुझे कथा है नंबर को नंबर तो दबन तो
ଦବନି ପୁରା ଫାଇନାଲ ଦବନି ଫାଇନାଲ ନମ୍ବର କାଇଁ ତମେ ତ ବାହା ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ବାହା ହବ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେବିନି ତମେ ତ ଟାଇମ ପାସ୍ ପାଇଁ ରଖିଛ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେବିନି ଦବନି ତ କିଛି ତମେ ଏଠି ବସିକିନି ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ଦେଖ ତମରି ଭଳିଆ ଟୋକା ମାନେ ସମାଜ ଟୋଟାଲ ଖରାପ କରିଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି ନଦୀ କୂଳ ମାନେ ରୋଡ ଟା ଦେଖି ତମେ ଏଠି ବସି ଗପିବ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଟୋକି ପାଖରେ ଗପିବ ଆମେ କଣ ମାଣ୍ଡାଳ ଆମକୁ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ଏଠି ରୋଡ ସାଇଡ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି କାରଣ କଣ ତମର କାହିଁ ବସିବ ତମେ କାହିଁ ବସିବ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କୋଉ ଶଳା କେହି କିଛି କହିପାରିବେ କହିବେ ମୁଁ କହୁଛି ବା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ନାଗରିକ ମାନେ ସମାଜ ଖରାପ ହଉଛି ତମ ମାଡ ହବ ମାଡ କିଛି କରିପାରିବନି କିଛି କରିପାରିବନି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୋର ସେ ଟୋକି ଫୋକି ସେ ଝିଅ ଫିଅ ନମ୍ବର ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା କି ମୁଁ ଆଇଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରି ତମ କ୍ୱାଲିଟି କଣ ତମ ବେଶଭୂଷା କଣ ତମେ 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 ଶୁଣ ମୋ କହିବା କଥା ନା ନା ମୋ କହିବା କଥା ମୋ କଥାଟି ଶୁଣ ତମେ ଯେମିତି ତମେ ଝିଅ ପଠେଇ ଶୁଣ ତମେ ଯେମିତି ତମେ ଝିଅ ପଠେଇଦ ସେମିତି ତମେ ଡରୁଛ ଶୁଣ ତମେ ଡରୁଛ କାଳେ ସେ ନମ୍ବର ଦେଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି କି ତମେ ସେଇ ନାଇଁ ଡରୁଛ ହେଲା ଡରୁଛ ସେଇଥିଲାଗି ଟୋଟାଲ ତମ କ୍ୱାଲିଟି ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଝିଅ ବି ପଠେଇଦବ ସେଇଭଳିଆ ମୋ ନମ୍ବର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ତମେ ଗପ ବସି ଗପ ଟାଇମ ପାସ୍ କର ଓକେ ମାଡ ଏମିତି ମାଡ କିଛି କରିବାନି ତମ ତ ଚେହେରା ଲାଗୁଛି ତମେ ପୁରା କୋଉଠୁ ଆଇଛ ତମେ ମାନେ କୋଉଠି ତମ ମାନେ ବେଶଭୂଷା ଲାଗୁଛି ତମେ ଖାଲି ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋର ଆଗ ଚିଡ଼ା ନମ୍ବର ଆଗ କିଛି କରିପାରିବନି ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି ତମେ ଚୁପଚାପ ବସ ମୁଁ ଯାହା କରେ ଭାଇ ତମେ ଶୁଣ ତମେ ସେ ଅଧା ମଧା ତମେ ଶୁଣ ତମେ ସେ ଅଧା ତମେ ସେ ଅଧା ମଧା ମାଲ ଗୋଟେ ଧରିଛ ବୋଧେ ମତେ ଅଧା ମଧା ମାଲ ଧରିଛ ତମେ ଅଧା ମଧା ମାଲ ଧରିଛ ତମେ ଡରି ଯାଉଛ ତମ ବେଶଭୂଷା ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଇଭଳିଆ ମାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ପଠେଇଦବ ତମେ ଡରୁଛ କଣ ନମ୍ବର ଦେଲେ କାଳେ ମତେ ପଠେଇଯିବ କି ତମେ ଲବଟା କଣ ମାନେ ଧନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ସେଇଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ପଟିଯିବ ମତେ ସେଇଥିଲାଗି ମୋ ଡରିଆ ତମେ ଡରିଆ କଥା ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ବାଇଚାନ୍ସ ତମକୁ ମାଣ୍ଡୁ ମତେ ପଟିଯିବ ମତେ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନିନି ତମର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମର ସେ ଝିଅ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ବର୍ଷା ଯେ ନମ୍ବର ଦିଅ ବର୍ଷା ଯେ ନମ୍ବର ଦିଅ ରୋଡ ସାଇଡ ଟୋକି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କାମ କର ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସିଏ ଦେଖ ସିଏ ଆଉ କାହାର ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ସିଏ ଆଉ କାହାର ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ବାଇକ ଆଉ ତମେ ଏଠି ବସିକି ମାଳିଆ କରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଏମିତି ହାଲୋ ପ୍ରେମିକ ହାଏ ମୁଁ ମରିଯିବି ତମେ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତମେ କାଲି କଣ ପାଇଁ ଆସିଲନି ଏ କଥା ଏତେ କଥା ଗପିବାର କାରଣ କଣ ତମର ତ ସିଏ ନୁହଁ ତମର ସିଏ କି ତମର ନୁହଁ ନା ସେଥିଲାଗି ନମ୍ବର ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେଟିଂ ନା ଭାଇ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ତମେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅ ମତେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ସେଟିଂ କରିଦେବି ପୁଣି ସେଇ ବେକାର କଥା କଣ ବେକାର ବୁଝେଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେଇ ବେକାର କଥା ବେକାର କଥା ନମ୍ବର ଏଇଟା କଣ କିଛି କରିପାରିବ କିଛି କରିପାରିବ ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଛ ଭାଇ ତମେ ଯାହା ଅଲରେଡି କହିଛ ସବୁ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛି ଦେଖ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଥିଲି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସେ ବାଡି ଫାଡି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ରାଗି ଯା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ ଏ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ପକେଇ ପାରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପକେଇବି ନା ପକେଇବି ତମେ କଣ କହୁଛ ଭିଡିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପକେଇବି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ହାଇ କରିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଭାଇ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କରିବେ ସେୟାର କର ଫଲୋ କର ଭାଇ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ଆଗକୁ ଯିଏ ଏବେ ରାଗ ଶାନ୍ତି ତ ନା କଣ କିଛି ଖରାପ କହିଲେ ଗୋଟେ ମଜା କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଟଙ୍କା ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବ।